Mas matigik yakanuing Spelapco, kim pa magpatupad kampanya laban kim power electricity theft. Ayon ng report ng Patricia Mamang. Mas pepasik na nga ning San Fernando Electric Light and Power Company Spelapco ing kampanya laban king electricity theft kayag naning babala ning mas matigi ka pa magpatupad ning batas at mas mabayad a parusa kareng lalabag. Agpang kang Attorney Cathy Diaz, spokesperson at legal counsel ning kumpanya, mademanda nino maning marakapag gagalo o magtamper metro. Pilang insidente ning metokal nung nukarin, didinan lang resistor, reng metro bang bumagaling durot at makali siya king gustong babayaran. King aliwang kaso, tinggal la pa reng selyo ning Spelapco at ning Energy Regulatory Commission o ERC. Ing power theft, pamaglabagya king Republic Act No. 7832 o Anti-Electricity and Electric Lines Materials Pilferage Act of 1994. Makasulat keti, ing parusang pangasukol ana manggang 12 banwa at king pilang kaso malyaring mabot king 20 years. At inya namang katumbas iting penalty 20,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Babala ng Diaz, kawani king pamanako, delikado yan naman iti. Amuyutan ning Spelapco ay publiko na isumbong ing nanumang insidente ning illegal connection at meter tampering. Ing electricity pilferage, ing manimunang sangkaning system loss, ing pamialiwan ng kuryenteng dadake at babayad dareng consumer. Mamabot iting 6% hanggang 13% ng kabilugang konsumo. Didikdik ng Spelapco na ela makipag-areglo kiluwal ng korte at ipatupad ka ing zero tolerance policy lakwas na yung paulit-ulit apamaglabag. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.